nibwira ko umwansi w'urukundo rwanje ari distance, nizera ko nkubwiye ko nkukunda utoma iyo chance, nubwo nobivuga ndazi yuko ubifata nk'ibi nonsense, ukumva ko ivyo ndi kuvuga bita making sense, but reka nkurate kuko uri umuratwa, ubwiza bwawe si copy ni OG, inseko yawe irarenze irarema, sekera rimwe gusa ndemera unkwereye, uramutse uketse yuko jewe nakubereye. Mu mufuka ndutwa na yaka, gusa mbikora nk'umukinnyi kaka kandi mfite ingufu nk'iza Rukaku, ndi ready kugukunda paka nubwo waba uri nka Miki wa aga adiya. Mbabarira ntunyamagane kandi waca ari Rwamagana, ndabona usa n'ufite ubukana, mbabarira utanyihakana, erega nutanyihakana sinzatuma wahukana, ibikomeye byose tuzabyambukana diya. Nuramuka unkunze sinzagusiga, ayisuwe tuzasinya na resi, ndi ready njyewe, ndi ready kuzajya nkukoropera wesi ndetse nkagufungira na resi cyangwa se rasi mu Kinyarwanda, rasi in English please. Dear, ndagusaba kuvuga yesi, after yo kuvuga yesi abanzi bavuge resi, after yo kuvuga yesi ndahita musabira kuri Yesu, maze Yesu azane buresi ahita amereza ububosi, bazajya bakwita mukabosi. Dear, I love you. Yes, sije nubwo no wanda gukunze singombwa y'ukuri bunkunde, no kubamba uje sinzi ko ndagukunda nubwo tonkunda, ivyo bishobora kuma amahoro. Uzi yuko ushobora kubura ticket yanje ku buryo ndamusije no mwijuru nkapfa today, amadeni Imana ikambwira ati wowe Stone wari umunyabyaha, nkamubwira ati Mana nari nziranye na Shakire mwaciza cyitwa Daana mwise, yani directeur makibo bibona kuno kono shavuga ati wow nyene ja mwijuru pe ubyumve neza yuko uruta amashugwe menshi. Nzajya mufata nk'umuheto, weho mufate nka leta diya, kandi muri iyo leta urekumva nzaba ninge perezida. Patiri ngo kami ariko ni gute kwita leta, ni gute kwitirana na Fiona, ni gute kwitirana na Fofa, kandi abo bose ni wewe uri ubusobanuro bw'iyo leta kugira ngo ibe wakaboda hari niyo leta niyo baho, ni gute kugereranya niyo leta. Wanyumvise nawe please. Hello bakunzi ba Pasino, nizere ko meze neza cyane muri hose, nongeye kubaha ikaze kuri Pasino official, nongeye gusuhuza abakunzi badahwema kugira iki gora badukurikira bya buri munsi, tubasuhuza amajyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, abadiaspora mwese kwabaha ikaze. Noneho nongeye kwazana abakunzi banyu mukunda cyane, ari Patrick boyfriend Diane, hari hirya ari mu diaspora, noneho nabazaniye twari tumaze iminsi tuvuga ati none tugiye kuzakora combination y'abantu bajene babiri cyangwa batatu, harimo n'umukobwa, ariko cyane cyane abantu bahungu babiri mani bagira imitoma itandukanye pe. Uyu mujene Patrick mureba ngaha wishati akaruka, wishati yishure ni yishure mani, oya hafa reka agira imitoma myinshi, ariko uriya mujene wundi wo mu diaspora nubisha imitoma yiwe ngiye ubwashize yarankomye mani, ndanemera tunda nayamanika navuga ati bro respect kabisa, blessing ukuni mani kikomeze kongerera imigisha bino bintu by'abantu. Diane nawe ngo ayikaze kuri Pasino official, ariko none nizere ko ubarimo hagati, none ntago uri bacike pe, ntago hirya imitoma, hino ibisigo, ku ruhande umunyu, kuri kameramani urusenda. Nizere ko mugira ikintu mugiye kugira iki, mugiye kubwira abakunzi ba Pasino official, abakunzi ba Patrick, abakunzi ba Diane, abakunzi ba Stone, twabaye ikaze kuri mikoro zanyu. Uwerutse ubwo nabona na Diane ari kintu cyena na ngifise mu bwonko bwanje ngo kivuga gute rero, urabona kuva mu Burundi gushika mu Rwanda ariyo distance nini, kandi biva no kungena uteye, naciye nkora karirimbo gise bisa nkaho umengo gahwanye nawe directeur wase mita suhuza n'abakunzi ba Pasino official muri rusange. Mwamba Diana, nibwira ko umwansi w'urukundo rwanje ari distance, nizera ko
nkubwiye ko nkukunda utoma iyo chance nubwo nobivuga ndazi yuko ubifata nk'ibi nonsense ukumva ko ivyo ndi kuvuga bita making a sense but reka nkurate kuko uri umuratwa ubwiza bwawe si copy ni OG inseko yawe irarenze irarema sekera rimwe gusa ndemera unkwereye uramutse uketse yuko jewe nakubereye umeze neza meze bon wowe umeze gute as long as ndi ruhande rwawe nubwo no physical charges mu mubiri wanje ni itegeko witamera neza Diana byishimiye kongera guhura nawe Diane byishimo byishana none se uyu muntu wishi none nanjye muramutse cyane ese si ibintu bizwi Dia Asha mitansi rero barankubisa anyakiriza agatwenge ariko urabibona wow uhita igaragara ku muntu Diyanga kankuramutse rata Dia mu mufuka ndutwa na yaka gusa mbikora nk'umukinnyi kaka kandi mfite ingufu nk'iza rukaku ndi ready kugukunda paka nubwo waba uri nka Miki wa Dia mbabarira ntunyamagane kandi wacare Rwamagana ndabona usa n'ufite ubukana mbabarira utanyihakana erega nutanyihakana sinzatuma wahukana ibikomeye byose tuzabyambukana Dia nuramuka unkunze sinzagusiga ayisuwe tuzasinya na resi ndi ready kuzajya nkukoropera wesi ndetse nkagufungira na resi cyangwa se rasi mu kinyarwanda rasi in English please Dia ndagusaba kuvuga yesi afite yo kuvuga yesi abanzi bavuge resi afite yo kuvuga yesi ndahita musabira kuri Yesu maze Yesu azane buresi ahita amereza ububosi bazajya bakwita mu kabosi Dia I love you Diana je ntabwo bizonsaba juste yuko uzovuga yesi sivye nubwo no wanda gukunze singombwa yuko uri bunkunde no kubambaho juste nzi ko ndagukunda nubwo tonkunda ivyo bishobora kuma amahoro uzi yuko ushobora kubura ticket yanje ku buryo ndamutse juste no mwijuru nkapfa today amadeni Imana ikambwira ati wowe Stone wari umunyabyaha nkamubwira ati Mana nari nziranye na Shakire mwakiza cyitwa Diana mwise yani direct makibubona kuno kuntu shavuga ati wow nyene jamwijuru Yesu ujya mugani wabwiye abantu ati ngo na Salomo n'ubwiza bwiwe nagwesha kimwe mu mashugo yarahari ariko rero kubiva no kungene yisi jengiza amahirwe yo kuba muri kino gihe Yesu yaramaze kwidogera mu ijuru pe ubyumve neza yuko uruta amashugo menshi nyene ubyumve koko usumba amashugo menshi pe urabizi kine reka ndakubwira ikintu kimwe sije yani hano mu Rwanda yani siningire bavyita twebwe tubita abamisi niyo ngare banyaminga right urya bafise n'ikibazo ariko uyu mwanya baratekanye kuko utarabajama ndakubwijije ukuri pe uramutse ugiye kwitoza nka nyaminga wo mu Rwanda boca bagenda kubwira judge mutaratangura gukora na competition tukavuga ati nukuri pe nabwo twangana na Diane ni mumwereze Diane Benyaminga kubera ko pe arabikwiriye thank you so much wow urakoze Dia njye ntabwo nizimba mu magambo ahubwo ndavuga nkarasa ku ntego njyewe nyemerera uzabe nka Mutabaka deni nkubereke neza ubundi imihanda tuyifate Dia erega beza nkamwe buri uko tumabonye ariko cyane nje
ibyo bisobanuye ko ari nk'akazuba. Yes. Urabona Oya se oya rero gusubiza ubwo nyine urumva yabanyiciye. Oya reka manze ntuze. Oya reka manze ntuze. Please. Reka manze. Iya. Buri uko nkubonye icupa ryanjye rihora ryecuritse. Rihita rica incundura ziricenga. Rigatangira gucubura umuceyuke mu mucaca wanjye uhorana agacucucucu mu majyepfo. Mesemo kubivuga mbere nyine nkarasa ku ndego. Ubusanzwe ngewe ndi umugabo. Ako gahungu ureba rero amafaranga kaguzemo ururabo uri kumva nayo kanyambuye. Ubwo mbese bifate nk'aho ngewe urugwaye ngahakira daringi. Dia. Will you marry me? Nakarabo. Rekana nubwo bujama nubwo amafu. ururabyo tanze. Take. ururabo Roda. Dia, none se dia. Urebye gukundana n'umwambuzi. Ako naco bitwaye pe ashaka nyita amazina yose akeneye wenda ko ashobora noba ndumwambuzi. Ariko uno mukino w'ubujora sije nawo banje wabanje kwanza n'abavyeyi bawe ubwo bakomanda ngamuriye si amadena wowe ucura kurikira mu kunyiba umutima wanje. Nimba nawe namwize amafaranga kugira ngo giste ngo rero ryo shugwe nabikwiye kuri wewe mucama kuri my motivator urumva kandi mbabajwe no kungene kino gihe atari gihe cha Saint Valentin ariko byumve pe igihe cyose nabaye imyaka yose mfise na n'umunsi umwe Saint Valentin nigeze ndayihereza agaciro urabona na n'umunsi numwe jewe nigeze na n'umunsi nigeze nakira Saint Valentin nka Saint Valentin ariko kuba tuzinanye uyu munsi pe yani ni wowe uri Saint Valentin yani nkayo mucama uri definition usobanura ka Saint Valentin kandi n'umunsi zo butagira ngaha muri yisi nta muntu umaze uswa kandi gufita Saint Valentin yishimye pe uzumenye no kuri urwego rumwe ruruta izindi zose ya kandi n'umujura sindavyanse kandi ndi nakagahungu kuko nta kintu kimwe sobanuye imbere yawe burya abantu bagifise ico basobanuye niko gutarahagera hano ubu umaze kugera abantu bose baca bahinduka ka that's it canke kagakobwa canke kagapapa kaga sister kaka mama kuko dana batarahagera gira umusubize. Dia kuko udafurumye nka fofo nzemera nikore ku ikofi ariko nkugurire ka kofi afuta turye na gafi nge naretse Fina na Fiona nkuforowinga ntari fani am feeling yuko nkufana byibuze mfiringa nk'umufana. Dia rekana n'uyu ntuwubufu ni nuwa fake ryo mufera nge nongeraho fate feri ikindi kandi unabe furi ubu uyu mutipe ni yihete kuko bro wategereze Ndabona ngo bari banyakuba umva kaka wo ningwe mu mujyi wowe kaka wowe cyawa nakoze ntabwo ari radio gikemura nubwo ari leta yo gikemura ahubwo no kurindira umumarayika mukuru Mikaeli na Gaburiyeli abari bazogucira urubanza. Waradekonye for sure waradekonye pe umva yani imivugo yawe yose weje nibaza juste yuko ari imivugo yasunikwa namwe mu yera kugira ngo ubashe gutaka umumarayika w'Imana yarese abavyeyi bakamuzana ngafise kumbi imivugo yigira baza nko kugeza ikiremwa ciwe wowe umumarayika hamwe n'abana uzi koko bikuzoba uzoharirwa koko
ya mitoma irabuze Patrick nyene ntabwo umusebeje oya nawe umusebeje nawe ari we wakwemera wanje agasha utanemera utanavuze oya ibintu byose bwati ngo ngendemere tubyumvikaneho ko nta munyakarongi uyaga mana we sawa oya musanzwe ntabwo ari system yo kuba ndenze cyangwa kugira urukundo rwa nyago ahubwo n'ukundo umuntu w'Imana kandi ndubaye Imana bya danger kandi kuba nimbaye nubaye Imana yonyene wumva nta kira kimwe kiri hejuru y'Imana kandi yonye yanabayeho mbere urabona hari jambo ryanditse muri Yohana rimwe rivuga ati ngo mbere na mbere ngo jambo yariho ngo kandi jambo yahoranye n'Imana ubwo rero yanahozeho ugero kiriya gihe rya jambo wahora bavuga naco gituma ubuherutse ubwo yavuga ati ngo ndabuze ijambo ryo kuvuga urumva naco gituma ubwo yambwiraga ngo ati ngo abuze ijambo ryo kuvuga namwingize ndamubwira ati Diana please utareka kuvuga kuko iyo uravuga binyibutsa ijwi Imana yakoresheje ikirarema abantu baruvye kurenze. Thank you. I just want to meet your mother and your father. Mana we pasi wajumba mbose kandi wakoze kungirira impuhwe zo kuba banarahuye nawe ijya mbere nkungira kandi impuhwe murabyumva murabyumva warakoze kungirira impuhwe zo gutuma nkomeza kubaho kuko gita mu mateka twasomye ati nta muntu numwe yigeze ahura n'umumareka ngo abone amaso mu yandi kunya ngo akomeze kuguma ari muzima ariko watumye nkomeza kubaho bisiga ati nimba watumye nkomeza kubaho pe igihe cyose genda nabizi neza anytime nubwo nubasinzire nkipfira igihe undi kumwe najyo niyo mpamvu bari uramusumira ayo mahirwe yego uramusumira ayo mahirwe yowe I will treat you well kuburyo nyene n'Imana ugeze ombira ati mwana wanje ndagoye umudari ko waritaye kiremwa canje kwisi cameraman zinga kamera igire kugisenyi kwirira amafaranga ariko urajya he we nari kuraguka wero Patri nagurenze kuri nuza gutyo baravuga ati umugabo arinda iki isezerano rinda ku biterwa n'uwo muhanganye ariko yani meruka ariko Patrick avuga yuko ntiyemera ariko mbabaje nko ngena ari watangiye gumera nk'ushaka guhunga akakanya uziko drone yemana yagerageze oya ntumubwire impamvu se ariko mba uyu mutipe asa no naciye bugufi babyita kwicisha bugufi kibuze nkundire ko nicisha bugufi naryo twatsi kandi nyizi urakumva se dia oya reka ngubwire kumva uyu mujama asa n'ufite n'ibifaranga rekumva nimuha n'icyo cyubahiro nyuma araza kuntamo oya pati kwepe nta mafaranga ahari kandi ikindi naco nanikino agabana Patrick kandi akubwira ikintu kimwe Patrick ayo mafaranga uri kuravuga umva ayo mafaranga uri kuravuga nta mafaranga ari yo mugura Diane kubera ko Diana yabayeho mbere ko amafaranga abaho ni gutumva ko ikintu cyabaye inyuma cyo waje kumugura Diane yani ukuvuga ngo ufise amafaranga niyo mpamvu wenda Diana gwagiye kunkondo happy bari nyene uraza kuyama kubera ko nakubashe urasabwa kumwubaha ahubwo cyane ahubwo bisobanura nti mpamvu yo kuvuga rero ngo araguha amafaranga kuko wamwubashye ni itegeko kumwubaha ahubwo Diana shima Imana kuko bisigurani nimba atanga kugukoresha nk'impamvu yo kumva yuko yokurira ko amafaranga wakawana moja mwego kubana nawe ari guca kugira ibicuruzwa akazara kudandaza pe ko nakone naragapanze muri proje wari wagapanze Patri mpaguruka imbere ubu ngubu wakwerekana oya nagarurutwe nagatwe genda rufata nk'urutwe none se
ucitse amazi mu mwaka wose ukoresha ntabwo ari mu mwaka ongera umamaga wese Patrick yo aka kanya ongera umamaga imbere ya Stone imbere ya Diane imbere y'abakozi ba Personal Official imbere y'abakozi bandi nyine urifata uhaguruke uratsinzwe ngo uremeye nta kintu gusa nta basi aba nibo bazabasa abakunzi bawe cyangwa utabe nimba bazabakunzi bandi bakwatuma ambo giye mu mbabare nanjye nsaba imbabazi okay twagiye mbo ibyifi ikora mu mazi uretse gato ya kwanza jisi navuze yuko ntazotuma Diana abasha kuruka ariko ntabwo nigeze mvuga yuko nzogira umuntu wundi muntu yani effort ngomba gukoresha kuri Diana ndazigira ku wundi muntu ubwifatire Mike ifatire oya mumfatire mwana mumfatire mwana kano kabogana mugaye kano gafite muskwari nadasigaye no ibyifi uriko mva reka mvuga nakajamo gato sibyo ibyifi ikora mu mazi ntago ari byo yikora mu mavuta sibyo so rero ubwo ngubwo haje iki ubwo reka mvuge ko nabyikoze hehe mazi none ngeze mu mavuta kandi nawe ko wabibona ko ndi mu mavuta ntago wahangana n'umudiaspora ukumva cyo nyine yavuze wumva ari byiza numvaga mufite icyizere ko ereka nijye mashaka ko nsinda wumva gushaka gutsinda rinde mwe wumva gushaka oya reko mwana kamata karongera nivijya rye nakwikoza wumva ushaka gutsinda rinde dia ni wowe wagombaga gutsinda kuko uyu ntabwo ko bivuze ko n'ubundi urankunda oya wavuze narebe n'ubundi twari twarasabye abakunzi ba Personal Official nibo bazoyitanga sibyo twirengagije yuko we yavyikuyemwo mbega mubona koko nkwiriye amahirwe yo kuba aragise ko ngomba kubana no oh my goodness I'm dying I'm dying yeah thank you so bakunzi ba Personal Official mubawe cyane ako n'urukundo abakunda na n'igice gihari ikingani cyo nkunda kino kiremwa Imana ari mukwe